Zaštita zbirke mikrofilma digitalizacijom u NUB-u Sveti Kliment Ohridski Skoplje. Autorice Milica Ivanovska, Gordana Krotkova NUB Sveti Kliment Ohridski Skoplje. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sveti Kliment Ohridski u Skoplju igra ključnu ulogu u razvoju bibliotečkog sistema u Makedoniji. Njene funkcije su široke i obuhvataju nabavku, istraživanje, zaštitu i digitalizaciju bibliotečkog materijala, što je od velikog značaja za očuvanje kulturnog nasleđa i unapređenje obrazovanja, kulture i nauke u zemlji. Prema tome, NUB predstavlja deo informacione infrastrukture države i kroz svoje funkcije doprinosi razvoju obrazovanja, kulture, nauke i posredno razvoju celokupnog društva. Bibliotečki fond u NUB-u čine opšti fond i posebni fondovi zbirke, u kojima su između ostalog uključena i bibliotečka dobra, koja su na osnovu Zakona o zaštiti kulturnog nasleđa u jednom delu proglašena za kulturno nasleđe. Zbirka doktorskih disertacija, magistarskih teza, izveštaja od naučno-istraživačkih projekata i mikroformi u NUB-u Sveti Kliment Ohridski Skoplje ne samo što sadrži naučne radove, već i bogat fond mikrofilmovanih kulturno-istorijskih materijala. Originali ovih materijala su deo fonda biblioteke, ali mnogi od njih se nalaze i u drugim bibliotekama u državi i šire. Zbirka je formirana da omogući kompletiranje fondova biblioteke sa značajnim bibliotečkim jedinicama, koje nisu mogle da se nabave u originalnoj formi. Danas fond mikrofilmova u okviru zbirke broji oko 2000 naslova u pozitivu i negativu. Iz ove vredne kolekcije posebno se izdvajaju slovenski rukopisi sa makedonskom redakcijom koji se čuvaju u velikim bibliotekama u Sankt Peterburgu, Moskvi, Zagrebu, Beogradu, Sofiji i druge. Mikrofilm, iako je nekada bio na vrhu tehnologije za skladištenje i pristup informacijama, s vremenom i razvojem novih tehnologija, postao je manje relevantan. Ova tranzicija ka novim metodama skladištenja i pristupa podacima je neizbežna i neophodna da bi se zadovoljile savremene potrebe i zahtevi korisnika. Upravljanje dokumentima i pristup informacijama skladištenim na mikrofilmu u NUB-u često nailazi na problem zbog upotrebe analognih mikrofilm čitača i postojanja samo jedne kopije koja ograničava broj korisnika koji istovremeno mogu pristupiti materijalima. Suočavajući se sa izazovima svakodnevnog rada i rizikom od oštećenja mikrofilma, naglašavajući važnost i potrebu za digitalizacijom mikrofilmova, koja obezbeđuje dugovečnost i integritet značajnih materijala kroz njihovo pretvaranje u digitalne formate, u NUB-u je započet proces digitalizacije mikrofilmova. Iako mikrofilm ima dug vek trajanja 500 godina, ipak, prirodne katastrofe i otežano rukovanje sa analognim mikrofilm čitačima čine njihovu digitalizaciju neophodnom. Konvertovanje mikrofilma u digitalni format povećava njegovu dostupnost korisnicima kojima se omogućava savremen pristup retkim, vrednim i starim bibliotečkim materijalima. Praćenje svetskih trendova za liberalizaciju pristupa informacijama i njihovu razmenu putem primjene metoda digitalizacije je prioritet u NUB-u Sveti Kliment Ohridski Skoplje. Osnove ovog procesa su postavljene pripremom strategije za digitalizaciju specijalnih zbirki u NUB-u Sveti Kliment Ohridski Skoplje za zaštitu i pristup makedonskom pisanom nasleđu 2008-2011 u okviru projekta ASO, koja ne samo što je definisala ciljeve, već i način na koji će se realizovati isti uključujući tehničke aspekte, kao što su skeniranje i obrada materijala. Kao rezultat toga, 2010. godine započet je i tehnički deo digitalizacije sa procesom skeniranja, obrade i postavljanja digitalizovanih kolekcija na digitalnu web stranicu DLIB. Vođeni daljim potrebama rada, doneta je strategija za digitalizaciju, digitalno arhiviranje i upravljanje digitalnim objektima koja prati procese obuhvaćene prethodnom strategijom. Iako je proces digitalizacije u NUB-u započet pre više od 20 godina, digitalizacija mikrofilma predstavlja novi izazov sa kojim se suočavamo ovih dana. Nabavka odgovarajuće opreme za digitalizaciju nam je otvorila put ka modernom rukovanju mikrofilmovima, kao što dolikuje jednoj savremenoj biblioteci. Fokus ovog rada je da predstavi digitalizaciju mikrofilmova kao značajan proces kojim se doprinosi razvoju kulture jednog naroda, zaštitom fonda biblioteke i njegovim približavanjem korisnicima. Mikrofilmovi koji su izabrani da budu digitalizovani i postavljeni na portal DLIB prolaze niz procese kao što su selekcija materijala, mišljenje o stanju materijala, bibliografska obrada u nacionalnom bibliotečkom sistemu COBIS. Skeniranje i pravljenje kopija, kontrola kvaliteta i izrada i validacija metapodataka. U skladu sa međunarodnim standardima i praksama za opis digitalnih objekata, NUB koristi dva standarda za opis digitalnih objekata i to
Dublin Core Metadata Element Set koji je standard za opis digitalnih resursa koji uključuje osnovni set od 15 elemenata. Ovi elementi obuhvataju osnovne informacije kao što su naslov, autor, predmet, datum i format. Njegova svrha je da obezbedi univerzalan način za opisivanje resursa, što omogućava lako pretraživanje i identifikaciju i drugi standard je Europeana Data model je specijalizovani model za metapodatke koji se koristi u Europeana platformi i omogućava fleksibilniji način za opisivanje digitalnih objekata, uključujući informacije o kontekstu u kojem resursi postoje, njihovoj vezi sa drugim resursima i dodatnim atributima koji mogu biti korisni za korisnike. Pri selekciji mikrofilmova koji će biti digitalizovan, prioritet je dat onim mikrofilmovima koji sadrže materijale čiji originali nisu u fondu NUB-a. Tako je izdvojen mikrofilm Žitije Svjatago Metodija i pohvalno je slovo Svjati a Kirilu i Metodiju po spisku 12. veka koji je publikovan u Moskvi i mikrofilmovan u Geteborgu. Radi se o materijalu koji je teško dostupan u originalu, pa će njegova digitalizacija omogućiti brz i lak pristup korisnicima. Nakon izdatog pozitivnog mišljenja od strane stručnog lica konzervatora za fizičko stanje mikrofilma, isti je obrađen u COBIS-u i skeniran na skeneru Epson Perfection V850 Pro. Ovaj skener pripada novijoj generaciji aparata i specijalno je dizajniran za skeniranje slajdova, negativa i filmova različitog formata. Posle skeniranja, izvršena je kontrola kvaliteta primjenom standarda za kvalitet i napravljene su 3 digitalne kopije od kojih je jedna optimizovana za elektronski pristup. Sprovedena je i validacija digitalnih metapodataka. Digitalni objekat je dopunjen vodenim žigom institucije i prikačen na platformu digitalne biblioteke DeLib. Tako je DeLib, osim postojećih kolekcija stari rukopisi i knjige, novine i časopisi, fotografije i razglednice, karte i atlasi, i audio i video zapisi, uz pomoć ovog projekta obogaćena još jednom novom kolekcijom mikrofilmovi, čime se doprinosi ostvarivanju njenog osnovnog cilja, a to je slobodan i lak pristup korisnicima raznovrsnog bibliotečkog materijala. Osim toga, NUB sa svojom politikom interoperabilnosti između različitih sistema za upravljanje informacijama, posebno fokusirajući se na konzistentnost metapodataka u okviru platformi COBIB, Europeana i DeLib, obezbeđuje laki i brz pristup važnim informacijama i razmenu podataka bez dodatnih softverskih problema. To povećava zaštitu, vidljivost i dostupnost digitalnih resursa u globalnom kontekstu. Imajući u vidu sve što je prethodno izneseno, može da se zaključi da proces digitalizacije u NUB-u Sveti Kliment Ohridski Skoplje je važan ne samo za samu instituciju već i za širu javnost, jer omogućava lak pristup značajnim kulturno-istorijskim dokumentima i informacijama koje bi inače bile teško dostupne. U prošlosti, mikrofilmovanje se koristilo za očuvanje materijala i njihovo skladištenje kao arhivskih dokumenata, dok se danas mikrofilm digitalizuje radi njegove zaštite od eventualnog oštećenja. Od suštinskog značaja je da sektor za kulturno nasleđe ima najbolje instrumente, resurse, znanja i veštine kako bi se iskoristio maksimum iz digitalne tranzicije. Od velike važnosti je formiranje nove kolekcije mikrofilmova dostupne na DeLib.